大家好，我是小萌。今天啊，我带我媳妇来我小学同学家这里买东西。勇哥，有十几年不见了啊！现在已经当成老板了。勇老板。em mua đi qua lầu phố không? Người nào đấy à? Quả ná. Giờ na đùi lại khúc lại xóa nước kẹt đùi phố ô à? Xóa nước kẹt đùi phố ô à? Bởi vì cái tê chi ai rồi? Này, nào tôi. Sân đâu qua? Xem ai rồi không? Hả? Hả? 所以说这中文要好好学啊，想买什么自己都不会说，自己啥也看不懂。插座，沙洲，插座，公牛插座，公牛沙洲，老公是什么？这个是淋浴头，花洒，洗澡用，知道洗澡吗？知道。洗澡是什么？อาบน้ำ 哦，你也听得懂啊？开关，什么开关？水的开关。冇啊，nào đi. 冇。哦，OK，去關啊嘛，去關啊，塑料去關啊，塑料關啊，你去關啊。冇話冇去關漏水啊。อันนี้น้อยแล้ว小อันนี้โอเคป่ะ อันนี้เหมาะสมเราเปลี่ยนอันนี้ Bắt là đi rồi, bắt là. อีกบ้าน เอาละ เอา2อันเลย要2个两个要冇佢拿冇尿誒冇尿誒两个 Đi rồi đấy má. 小小大大对好謝謝谢谢老板多少钱6块4块10块10 10块块啊，不要了我点我都会啊。哎，thank you。 โอเคแล้วป่ะซุยกวนลุยซุยสมัยเท่า這不叫套ไม่นะ卡扣เข้าท่ามีก็卡扣ขาเช่า套說的不對哦在面的水管漏水ไม่อยู่小小อยู่ตาอ๋ออันนี้大了ตา有一個小點นี่差不多要這個2個吧2個一樣大嗎一樣 OK 好的老闆多少錢老闆多少錢啊？这个干嘛？多少錢哦，你是说你要買這兩個啊？兩個多少錢3塊錢一個。 3塊เราว่าอันหนึ่ง3หยวนอ๋อ2อัน6หยวน5หยวนบ่ได้น่ะ5หยวนบ่ได้5塊錢可以嗎可以啊。คือโอ้อันนี้มันจะสีโอเค好了刚好啊。谢谢老板老公出发有空再喝茶拜拜谢謝老公好啦做啦